V dňoch od 21. do 25. apríla 2008 na hlavnej ulici v Košiciach mali Košičania možnosť vidieť a zapojiť sa do pohybovo-divadelného performance skupiny La Horte z francúzskeho mesta Lyon. We feel very nice because it's a very pleasant town, not so big. We come from France, from a very big town. I think people are very open mind. We are working with Slovak actors for our project. It's a mixed team with French actors and Slovak actors. S nimi robíme asi 10. deň a sú bezprostrední. Toto divadlo sa zaoberá performanceom, čo je vlastne, nie je to také klasické predstavenie. Zaoberajú sa pohybom, zaoberajú sa výrazom. How do you feel in Košice? I feel good. I feel good. But it's a city where we are very comfortable because it's not so too big or too little. So it's the good middle. We work, we don't write a play, it's not a play, it's a performance with very physical stuff. And so the communication is not on words or language, but it's more it's more feelings than languages, and it goes very well. No pre nás to bolo také, že sme mysleli, že to sa točí nejaká reklama, niečo proste, ale nejaká provokácia niečoho. Nem tudom, hogy vannak ilyenre képes egyáltalán egy ember, mert azért mégis úgy maradni kb. 5 percig, hogy mozdulatlanul, az egyszerűen hihetetlen, de nagyon ügyesek. I don't think the inhabitants of Košice are used to this kind of exercises, of performances. So we can see in their eyes that they are amused. Celá príprava vyvrcholí 29. apríla 2008 na Kukučinovej ulici v bývalých kasárniach multimediálnym performance s názvom Niečo je červené.